Tylli police station kanong ba Shillong lambat kawai ka Ophis Sorkar. Ila Shah hirtma nin kami citeng sunya haki dunar kebalit Kawang daki Petrol bomb. Kini ki police station kira ke Shillong Sarar police station kemudian hapadang jong kanong ba Shillong bat karunja police station. Kini ka Ophis Sorkar kira ke Ophis jong ka Meghalaya Government Construction Corporation kemudian hat hanya rilbong. Batum ke kubor kulit layat hu bakiri runar ki bamla apal tip DGA bat ki bawan nang nu ila Kawang Petrol bomb ya kini ki police station hingga ke step tengah. Batum tip tu baka Ophis jong ka Meghalaya Government Construction Corporation ila Shah Kawang Petrol bomb nin kamit. Hindai hadu bat hoi ka kubor ang parlaman tip Shah ya ki jing julor bami na kini ki jing Kawang Petrol bomb.